Dobar dan i dobrodošli u novi video serijala Srpski sajt kuva za vas. Danas ćemo praviti brze i jeftine kocke od vanilje. Od sastojaka za koru će vam biti potrebno 8 belanaca, 8 kašika šećera i 1 vanilin šećer, 8 kašika brašna i 1 prašak za pecivo. Prelazimo na pravljenje kore. Za početak ćemo odvojiti belanca od žumanaca. U belanca odmah stavljamo sav šećer sa vanilinim šećerom, a žumanca ostavljamo sa strane jer su nam ona potrebna za krem. Mutimo mikserom do sjedinjavanja. Kada su belanca dobro umućena, a šećer koji smo stavili potpuno otopljen, dodajemo brašno sa praškom za pecivo i ručno sve sjedinimo. Smesu pečemo u prethodno nauljenom i brašnom posutom plehu. Ovog puta ne stavljamo papir za pečenje, budući da se pečena kora preliva hladnim mlekom i kolač filujemo dok je u plehu. Koru pečemo u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 15 do 20 minuta. Proverite čačkalicom da li je kora pečena. Krem kuvamo tako što 4 decilitra mleka stavljamo na ringlu da lagano vri, a u žumanca dodajemo 1 decilitar mleka i 6 kašika šećera sa 1 vanilinim šećerom. Kada žumanca sjedinimo sa šećerom, dodajemo 5 kašika brašna i mešamo dok smesa ne postane homogena i bez grudvica. U proključalo mleko dodajemo smesu sa žumancima i kuvamo dok ne dobijemo gustu i jednoličnu masu, nekih 3-4 minuta. U gotov krem dodajemo 125 g margarina ili putera i ostavljamo sa strane da se hladi. Kada je krem ohlađen, umutite ga mikserom zbog lepše teksture. U odvojenoj činiji mutimo 250 ml slatke pavlake, ali pazite da je tokom mućenja ne umutite previše. Umućenu slatku pavlaku sjedinjavamo ručno sa kremom od žumanaca. Toplu koru prelivamo sa 4 decilitra hladnog mleka i ostavljamo sa strane na hlađenje. Gotov krem raspoređujemo na ohlađenu koru i ostavljamo na hlađenje u frižider oko sat vremena. Na ohlađeni kolač dodajemo preostalu polovinu umućene slatke pavlake, odnosno 250 ml. Mi smo ovaj put kolač servirali sa iseckanim jagodama, a vi možete pustiti mašti na volju i servirati ga po vašem ukusu. Prijatno!